lenca. Bismillah. Sedapnya. Gimana rasanya, Kang? Karedok lenca. Ada aroma pahit, gurih, wangi kencur, dan jadi di lidah ini pecah, terasa nikmat pemirsa. Ada pedesnya, ada manisnya dari gula merah ya. Manis gurih. Bismillah. Pahitnya ini pahit bikin lagi pemirsa. Bikin tambah lagi. Gaskeun. Tah, di kieu tuh, tah, diaurkeun, diaduk, diadukkeun jeung nasi hangat, belewek.